Without further ado, ja sam napisala pjesmu i, i odlučila ju vama otpjevat. Evo, premijerno. Tu je. Da ne bi bilo, ništa to nije, ništa to chat GPT, to sve sam sam. Game on! Wow, ovo se fakat događa. Bog svima, ovdje Sansani, dobrodošli u moj svijet. Nisam znala hoće se desiti ovo snimanje ili neće. Rekla sam sama sebi da želim da se to dogodi, ali uvijek je nešto. Znači, stvarno je uvijek nešto. I isprioritiziram druge stvari i onda se dogodi uvijek kasno na večer. I sad je kasno na večer, ali ja sam odlučila. Par tema. Ne znam uopće koliko tema, jer uopće nisam planirala ovo raditi. Jako je dinamično trenutno u našim životima. Ja sam uglavnom u Zagrebu. Iva je na Plitvicama. Teta Iva je počela raditi u jednom jako fora rezortu. Gospođica menadžerica. Teta je baš ono, znaš, lider. Gle, ne bojiš se stati iza nje, šta ona kaže, idemo svi. Tako da sam ja na potezu Zagreb-Plitvice, odnosno ona je na potezu Plitvice-Zagreb, dođe tipa 2 dana, svaka 2 tjedna ili tako nešto. Ja sam prošli cijeli tjedan bila gore. Da, tema broj 2. Ja sam počela raditi početkom ove godine u EdTech startupu, Educational Technology startupu, jednom našem. Nekako se slučajno jako to dogodilo, nisam nešto ono baš ludo, full, aktivno tražila neki posao u Hrvatskoj. Međutim, vidjela sam na LinkedInu jednu jako fora objavu od tima i onda sam skužila mora da su to neki fakat cool ljudi. Javila se, napravili par sastanaka i dogovorili se da dođem kod njih, tako da sam za sada tamo. I fakat mi je super, radimo jako cool i fora stvari za edukaciju, radimo kurikulume za višu, osnovnu i srednju školu. Pokušavamo napraviti da je jako zabavno i da ekipa ima više osjećaj da nešto, da se igra nego što uči, odnosno zapravo da uči dosta, ali na jako zabavan način. Tako da tu je neki moj zadatak. I osim toga djelomično radim i na marketingu. Trebala mi je neka ta promjena malo jer sam nakon 6 godina, već je prošlo bilo 6 godina content creationa, jednostavno sam došla do nekakvog zida. Što se tiče streamanja, nisam više mogla streamati toliko sati u komadu, jednostavno što zbog manjka nekakvih igara, što zbog jednostavno činjenice, valjda sam prestara. Mislim, šta ja znam čovječe, tiču mi noge. Mislim, fakat mi otiču noge, ne vrem. Tako da sam počela razmišljati u kojem smjeru, šta da idem, šta da radim, imam još, gdje se može taj neki moj potpuno ludi život i set of skills koji sam, igram slučaja ubrala svugdje pomalo, gdje se to može nekako u glazbi, da ima nekakvog smisla, da je korisno, da ja znam da me iskoristi kogod treba. Mislim, da me iskoristi na skills način. Ne mogu se izvući iz ovog što sam sad rekla, ali da, neću ni probavati. To su 2 teme. Onda ima još tih tema, jao Bože, kad je bio zadnji video. Da, jako nas je to bilo pogodilo prije 2 godine. Taman smo negdje tad i prestale i raditi i tad smo već slabije radile videa, ali tad smo baš dosta stale sa svim. Uspavale smo Šena, koji je bio veliki dio ovog kanala i mislim da će zauvijek i ostati. On je bio tu s nama kroz cijeli content creation i sve te naše neke ludosti i jako jedan predivan period života. Međutim, njemu su dijagnosticirali u full jako kratko vrijeme, dijagnosticirali su mu tumor na plućima i on nam je otišao unutar par mjeseci. Didi je bila još uvijek s nama tada. Još je jedno iza toga ostala nekakvih skoro mjesec dana. Udarila je ona korona bila, sjećate se to svi, tako da nam je Didi bila ostala umjesto 2-3 mjeseca, ostala je kod nas 2 godine jer se Novi Zeland kompletno zatvorio. Didi je od Dunje pas, ko se ne sjeća Dunje, mislim halo. Tako da nam je ona ostala još jedno mjesec dana, tješila nas je, jako bila slatka, predivna, tako da sam onda u nekakvom kratkom tom periodu, jedno godinu dana je baš iza toga bilo i izazovno i privatne nekakve stvari i tako dalje. Sad smo tu gdje jesmo, super je, ima tih nekih dana kad sam možda malo ovako dosta sama
Ima dana kad sam sama. Baš me ide, čoveče. Da 11:30 kreć. To je neko doba di mene pukne kreativnost. Di je onaj disclaimer? Režija. Disclaimer za onih koji tražila dlaka u jaje. Glazbena škola? Nisam školovala. Solfeggio? Nisam školovala. Pjevanje? Nisam školovala. Montaža? Još se učila. Zajbancija? Zajbancija magistrirala. Da. Tako. Možda najbolje stavila earplugs prije slušanje. Eto. Ova pjesma je nastala u jednoj boli. Baš. Mislim da će žene sve kužiti o čemu pričam, a ta priča ide ovako. Jednom mjesečno ima tih 2-3 dana kad si luda. Luda od emocija, viška, manjka, šta god. I ja se nađem u praznoj kući. Joj. I mislim si, šta mi se to desilo od života, sve je bilo puno i sada kuća prazna. I tako sam krenula i nastala je ova PMS-na pjesma. Prazna kuća ovdje sada stoji, prazna kuća pati da ne broji. Nož, nokti, reckanje, u mraku onda tapkanje. Ko mi sada dane kroji. Prazna kuća ovdje sada biva, fali mi Didi, ta mala diva. Fali mi Iva da mi ne da mira, fali mi Šen, ona Viksi sada sniva. I nije loše, ne mogu se žalit, imam za leć, pojest, nešto popit. Ali ima dana kad se osjećam sama kao pas. A možda je to PMS, možda je to PMS, možda je to PMS, prokleti PMS, možda je to PMS, možda je to PMS, možda je to... Di sam stala? PMS, prokleti PMS. I zato sada pjevam, i zato pjesmom slavim, jer život je prekratak i prođe baš za časak. I zato sada pjevam, i zato pjesmom slavim, jer život je prekratak i prođe baš za časak. Al možda je to PMS, zašto ne bolji glas? Možda je to PMS, prokleti PMS, možda je to PMS, možda je to PMS, možda je to PMS, prokleti PMS i završni akord. Evo, jesmo lijepo rekla da stavila earplugs prije nego krenula, a vi opet ništa ne slušala. Sada par sekunda šutnja za sve uho umrla od slušanja. Rest in pepperoni. Ma super sam. Brutalno. Ovo je brutalno. Ljudi, jel neko sluša ovo? Jel ostao neko još na zvuku? Ili ste svi otišli na mute? To je to, evo. To je update. Bok. See ya!